namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel hoy namuntlha of course hoy ta hikhilo la xonga rhangani man hey aka ku nyangatsa wini man ka siku namuntlha of course ra ti 2 ta August even then amakuma hayi ta hi khe hi tlhela ka hosi ngomisa the post ya hi khe hi confirma timhaka ta producer yeah so very as stated ka siku namuntlha of course ra ti 2 ta August hi to kahle sa album ya xonga rhangani yi le kumeke ni hume hi to 1 very hey se za endla na live mhaka ku na mahungu yo tala swinene la ka Facebook ma nga kona hi nga ta hi khe hi ma landzelerisa ku kahle ko endleka yena so a hi twini ku ka live i ri timhaka leti nga ni xonga rhangani la I really appreciate tikholo leti ni nga ti kuma hinkwato ti album ya ba a ni se ti kuma leto album ya mina yibi i vanhu loyi ntsena va ngo album ya mina yibi vanhu vo teka kahle va nga xurha la khwiri ri nga xurha va ri album ya ba va matwandlala vachakeri va ri ayibi ene yi ta ku bela njhani i nga ri feni ya mina yi fane yi nga ku beli an artist ya wena leswi mara ku komba ku i useless wa suka le ka luya hoyi n'wi fevhaku i jampela hala ka mina i ta lava yini hi ku hala mina na vanhu va mina ti-permanent residence tell them ti fane ta me ti le ku tweni ka ku nyangayi ti twa shuga mi nga disturb va nga hunguti nyanganyeriwa ku fana na mina ti fane ta mina ti le ku nyanganyeriweni ti humesele album ya kahle ti twa minandzi so album vele xonga rhangani yi humile hey ku na swilwala swo tala ngopfu ka Facebook hi ta tlhe swi referensa vele loko video yi kha yi ya mahlweni vongo album a yi le ku beni but a ni kha ni cheka na ti-views so far as you can see you know ma 20 hours ago like mo ti-views ti le ku tirheni kahle ku na ti-track leti mi swi vonaka already ti le ku tirheni kahle loko mi fika mi tiyingisela mi ta swi twa ku ti kahle va vulavula moya it's a good track va mahlekula swivuya it's also a good track it's good mi ti twala kahle ku na ti-specific tracks va kha ti twala kahle vele a ni wa album hinkwayo yi nge yi ri hit obviously but ku na tin'wana mi fika mi swi twa ku ya ti kahle ti-track ku zondiweni xongo rhangani wa vanhu ku zondiweni man You can't change that. You can't take it away from me. You can't, Jem. Tala ngoma le. Ntokukula lo yeberanga tsala ku veri album ya Joa hi mingala ku tihlekisi vanhu. Loko ho sungula yo Joa ka titlambi mi ta tsaka kwala hi ku hita va personal. Mi nga sunguli sweswo. Mi nga swi sunguli sweswo kahle timani tifoni mi ti tlelela vana mani album ya ba tshika sweswi mi nga ku swi endleni timani data le xikolweni ne data ya xexeki mi ti tlelela loko mi nga ri tifeni ta mina mi hambana no vulavula too much data ya KFC ta vulavula na swa wrong mi ta vulavula na swa wrong hi ku lango ku yimelela or ku lango ku poyila mi ta ze mi vulavula na swa wrong ti timeleni tifoni ta ti-data ta ti-shake mi ti tlelela muhuma ka swona mi tshika tifeni ta eni bara hi ku mi le ku disturbeni ka tifeni ta mina ku tiphina tifeni ta mina kasi white fana ti disturbiwa va mi ti disturba kasi va mi la ku chelela tifeni ta mina misava so album yi kahle swinene van'wana vanhu vhele va nga ku trendeni hi ku chingala i vanhu vo fana vo BK un'wana vanhu of course a nga sungula swilo leswi ni overall a nga fika tsala ku se mo tshika sikoni va dyoha album hinkwayo as you can see kwana i comment around 80 hours ago a ya ha ku huma immediately munhu yi na 2 hours mara i album yi le ku dyoheni ma swi ku swin'wa ku rivengo kahle ti-likes like 2.5 in k likes swi influence vanhu vo tala kha ni cheka Facebook vanhu vo tala loko swi vulini koku lava van'wana vele ni nga ta hlaya na tifeni ta mina loyi a feni ya mina na mhaka na but hi leswi ni va ni kha ni swi vona stuff like that mi ni twa album yi ri kahle hi ngo vekela yin'wana ya ti-clips ta Pastor Donation la I think that
the project is good. A ni fika hi languta na target market guys phela i xo nge rhangani generally ya target market ku va ku ri vanhu va xisati ne so no I hate mina like nyeko yin'wana ti hate so a ni vhele as stated as must target audience ya xo nge rhangani in general I vanhu va xisati ne so track leyi mi ta mi kha mi yi twa mitlangwini so imagine i khichinghini kun'wana na kun'wana la yi fambaka kona ntlangu wun'wana na wun'wana i ya twa track leyi ya fila xinjhani because ya ku yi twini wena mhaka leswo leswo leswi a hi sungule ku hlekela xonge rhanga ni nga listen with hate a hi yingiseleni swilo ku nga ri rivengo xikarhi and stuff like that tinambara hi leti le ku vulavuleni as we can see kwalano le ku vulavuleni ha swona ku vanhu va rhandza ngopfu tindzimi vanhu va rhandza ngopfu vulavula moya ne okay sure ku vanhu va rhandza ngopfu this one yeah by far people love this track a lot va rhandza ngopfu leyi vanhu and stuff like that mara master tash hope loko ze xi that track okay hayi ni ta n'wi ti praise it's fine mara hi leswo guys and this time around even my own producer's touch no yi kahle liwa ni twi va kahle this year I like the track my bean vo mbanyas yi kahle hayi na potential yo yi nga cinisa mitlangwini twa dugu man tsakisa sound leyo dugu twa leswo vele hetelela timhaka ta producer ya ho sungula Mr Post so hayi himpela hayi se hi nga confirma vele ku hayi new producer yi kona vele vito ku nga Man King a ni vete ni ku ha swi confirm after ku a endle live ku na live yin'wana a ku yi endlaku laha ni vete ni ku hayi swa hakanete ku hi swi voni a kha ya kona le ka ngove le tani ri karhi ni mbekela clip ya kona loko a kha leswi na yena ta a ri part ya project liya and stuff like that vana mhaka leyi hi ngo vekela this clip towards the end so leswo guys mina ka loko I was started already ka previous video hi vulavula leswo na swo ku ta hi new producer and stuff like that mina ka vula ku mhaka kahle swinene swi kahle ku kha ku ngeteliwa hi producer la swi ta ku endla ku sound yi cinca mo swi clear sweswo ku nga va na ti-changes ka sound hi nga expecta swo fana sweswo ni twi na ku swi nga increase competition ku a va ri na a good sound yo kahle swi va kahle swi ta increase competition because hey lembe ri ta kha yi suka kusuka yi ta kha yi suka kusuka ti kwatelanini ni nga swi vula tani ku ze ti challenge na ndlela ti kwatelanini swi ehleketisa vele malembe yo fana vo i 2022 na lembe ra ndhambi hi hleketa laha ti hlangana head to head so hi yin'wana head to head leyi ta kha ti ri head on va na mhaka leyi kha ti humesa like hi siku rin'we or imagine yo ka yi nga ri more than 5 days and stuff like that so mina ni ta vula ku mhaka kahle swinene leswi loko ri amukeza msiskaba ta kombela mi teka